ako na Korčuli tražite nešto stvarno neobično, nesvakidašnje i totalno drukčije, onda morate doći u Maje i Tonke. Zašto baš u Maje i Tonke, ne neki drugi naziv? Pa u Maje i Tonke jer ja sam Maja, a ovo je Tonka. Dobro, ali nekakvo ime, nešto vezano za Lumbardu, Korčulu, ne znam. Pa kad smo se razmišljali o imenu, nismo baš na prvu se mogli odlučiti i na kraju je ostalo u Maje i Tonke jer nam je to bilo najjednostavnije. Kod vas je dosta neobično, znači klopa, jelo, sve skupa je dovoljno čudno. Možemo dobiti šta? Ovako, prvo bih htjela reći da nije ništa čudno. To je domaća hrana pripremljena na vrlo, vrlo jednostavan način sa velikom pažnjom. Zato što moje iskustvo po restoranima nije veliko, ali bilo gdje da odete dobijete nešto što je smrznuto, što je već viđeno, malo bolje ili lošije pripremljeno. A mi smo htjeli da naša hrana ima nekakav naš osobni pečat i pečat iz ovog podneblja. Znači nabavljamo kozji sir, pršut, inčune, masline, sve domaće i nastojimo izabrati najbolju kvalitetu. I to je ono što nas je vodilo, znači da ponudimo ljudima nešto što je stvarno izvorno, ne nekakve škampe iz Italije ili ne daj Bog lignje iz, ne znam, da, patagonske, nego nešto što ljudi mogu prepoznati kao dobro i fino spremljeno i nešto što je iz ovog kraja. Škola za kuhanje, nekako kuharsko iskustvo? Pa to je, prvenstveno je, kako bi rekla, moja ljubav prema kuhanju. A ja sam zbog sebe i svog zdravlja prošla školu kuhanja makrobiotičku, nekakvu vegetarijansku. Iskustvo imam u restoranima svog rođaka, svoje sestre i tako. Znači uvijek sam radila ono kako su mi diktirali i onako kako se radi inače tu u restoranima. I tu je zapravo i nastala ta moja želja da napravim nešto malo drugačije i nešto po svome. Znači da kombiniram nekako zdravi način kuhanja, svježu hranu. Znači mi uopće nemamo niti zamrzivača, niti ništa, kako bi rekla, ništa što je staro nemamo. Znači svako jutro idem na plac i pripremam salsu svaki dan, pečem kruh svaki dan i to je. Kako se čovjek odluči na jedan takav nekonvencionalni meni, u biti bez nekog baš iskustva velikog? Dosta hrabro. Pa je, da. Ja sam inače radila u knjigovodstvu skoro 20 godina. Vrlo slično kuhanju, vidim. Da, vrlo. I zapravo odlučila sam se promijeniti za svoj cijeli život. Znači živjela sam u Zagrebu, vratila sam se tu kod svojih roditelja sad i to je ono, kako bi rekla, što sam uvijek željela, što je negdje tinjalo u meni da imam nekakav svoj restoran i da radim ono što volim. I eto, sad sam se prošle godine odlučila na to i to radim sad. Neko od poznatijih kuhara, neki uzor možda ko ti se sviđa nekako posebno? Pa ne znam, ja sam htjela da ta moja hrana bude jednostavna. Znači, ne trebate biti neki veliki majstor. Samo je, bitne su da su namirnice izvorne, svježe i da to nije nešto, ono, što manje kemije, eto. I puno ljubavi. Tako je, da. Moj kruh, ja sam jako ponosna na kruh. Radim i kruh od tikvica. Kruh od tikvica? Da. A mi to malo objasni. Pa vrlo jednostavno. Sad je sezona tikvica i ja ih uglavnom radim i juhu i ovako ih mariniram i svježe i kruh stavljam na ribane tikvice, iscijeđene, posoljene, iscijeđene, zamiješane sa tijestom i radim male pogačice. Pa moram priznati da prvi put jedem kruh s tikvicama. Da. Fino. Ponuda im je zanimljiva i uvijek puno iznenađenja, no najpopularnija stavka u njihovom meniju je hladna plata. Naravno, interesiralo nas je zašto. Riblja pašteta, pašteta od slanutka. Radim inače i paštetu od patliđana, ali trenutno je nema. Slani inčuni. Gdje nabavljate inčune? Inčuni slani su iz Vele Luke
A ove marinirane ja radim sama. Kupim inčune i onda ih očistim i mariniram. Marinada se radi od octa i soli i ja stavim malo limuna i za taj proces treba dan, dva i onda se one iz octa maknu i stavu u ulje. Malo kapara. Kapare rastu kod nas u Lombardi. A ovo je motar. Njega beremo uz more, to je jedna biljka koju ste sigurno sreli, a niste možda znali da je jestiva. Crnih maslina. One su isto začinjene sa ovim našim mediteranskim biljem i sa maslinovim uljem. Zelene masline isto mariniramo u peperoncinu, peršinu, češnjaku i maslinovom ulju. Preko televizije ne možete osjetiti miris, ali vjerujte mi, jako je fino. Marinirane balančare, one su marinirane isto sa češnjakom, peršinom, mačeto balzamikom, maslinovim uljem. Tikvice. To su specijalne tikvice iz Lombarde, slatke tikvice, nisu one duguljaste, nego baš su onako oblika tikve i kad narastu su velike, žute, narančaste i mislim da se zovu muškatne tikve. Samo ih mi jedemo još dok su zelene. Rikula. Vidite odmah da nije ona talijanska koji svaki listi čisti, nego je fino, gorka i jako aromatična. Na rikulu stavljamo domaći kozji sir. Sir nabavljamo di? I Lombarda. Lombarda i koze iz Lombarde. Još ćemo malo pršuta staviti. Evo, to neću pitati čije, to je sigurno domaće ovdje. Da. Sad ćemo još to malo zaliti sa maslinovim uljem. Svaki put je drugačije. Znači kad god dođete, ta plata će drugačije izgledati. Sad kad bude sezona patliđana, bit će više patliđana na tanjuru, kad bude onih malih pomidorica, znači sve kako se povrće u sezoni pojavljuje, tako se pojavljuje na našoj plati. Ništa, mi ćemo to probati, Vani.